svima vama koji posmatrate ovu sliku šaljem pčelarski pozdrav. Imajte sladak dan. Upravo vidite moje pripreme za vađenje meda. Sezona je pri kraju. Ovo je jesen 2004. Pa da vidimo da li je nešto još ostalo u košnicama vrednih pčela. Uniforma je tu, vrše se pripreme i prikazat ćemo vam ceo tok. Dimilica se priprema. Taj dim je toliko važan za smirenje pčela i obavezno mora da se upotrebi ta čista lanena krpa, jer jedino prirodno vlakno koje daje dim smiruje pčele, sve drugo ih razdražuje. Odmah se vidi da je čovjek školovan za to, uniforma je tu. To izgleda malo sirotinski, samo 2 košnice, ali u planu je, evo i Meksi posmatra, u planu je da dostignem cifru od 1000 košnica. Bilo je to od zaštite, kiše, jedan poklopac i evo otvaranje prve košnice. Iako ne očekujem baš u ovoj gornjoj da bude neki poseban prinos, Bože pomozi. Lako je sad raditi sa opremom. Ovo je moje 3. vađenje. Međutim, kod drugog vađenja nisam bio ovako opremljen i dobio sam oko 30 uboda pčela. To je pregled prvih ramova. Eto, periferni ramovi su prazni. To su još uvijek stari ramovi koje sam dobio od Čika Ljube, ali ja ih zamenjujem jedan po jedan, tako da hoću potpuno jednog dana da imam zamenjeni ramovi sa novim saćem. On mi tvrdi da pojedine ramove upotrebljava i po 30 godina, ali s obzirom da je to vrlo jeftino, jedva $1, 90 i nešto cente po ramu me košta, onda se isplati zameniti i imati evo ovako kao što vidite bele čiste ramove sa saćem. Ja sam neke već i zamenio, ali ću uskoro
zameniti sve. Kažem, nisam baš očekivao u ovoj gornjoj košnici, ali donje će biti pune. To su prilično jaka društva i po mojoj računici imam negde oko između 50 i 70 hiljade pčela po košnici. To mi govori na dosadašnji prinos preko 2 kilograma meda po svakom ramu, a i štopovao sam vreme prilikom sletanja, imao sam otprilike 60 sletanja radilica u minutu. Eto, bilo je to iz prve košnice vađenje. I sad ćemo prikazati ostali deo posla koji nas očekuje. To su neka nezatvorena saća, nisu stigle, a ovo je vosak sa kojim su one zatopile saće i zaštitile ga, odnosno pripremile za rezervu. Vrlo sladak i interesantan posao, počevši od priprema praznih ramova pa sve do ovih radova finalnih koje upravo gledate. Znači, specijalnim viljuškama skida se površina čistog voska, žuto koji miriše, i otvaraju se površine saća, tako da može med slobodno da isklizi i da se iscedi. Lepo je imati pomoć, ali lepo je otišla u šoping, a Perica zadužen za snimanje. Tako da posao stao na mene. U donjoj posudi na kraju posla se nađe 2-3 kila meda koje je ovako iscureo u toku skidanja voska. Eto, to je taj proces neizbežni. Da, to je jedna vrsta voska koji služi za lek. Naravno, i vosak je lek,
kao i med, ali baš ovaj crni vosak je specijalno služi kao antibiotik. Eto, to je jedan od novih hramova koje sam ja zamenio i vidite kako to izgleda divno sa saćem. Ovo je prvi put da naša mašina prima 4 rama i prvi put da se s njom služimo. To je centrifuga. Došla je iz Italije. Eto, pomozi Bože. Ceđenje je počelo. Med klizi po stranicama ovog čelika. Zato je malo brže nego što treba, ali niko se nije naučen rodio. Prilikom velike brzine može da se saće pokida, što pčelama daje veliki posao. Sad ćemo vidjeti kako to izgleda. Okreću se ramovi na drugu stranu. Da, jedna strana je isceđena, sad dolazi na red druga. Da, vidjeli ste i sami da je zbog brzine, kao što rekoh, jedan iscepan na pola. Što znači da treba uskladiti brzinu. Ni mnogo brzo, ni mnogo sporo. Ali Bože moj, pčele su tu, pa na njima je da to poprave. Eto, idemo ponovo. Sad je već bolje. Uhvaćen je jedan ritam. I eto, finalni proizvod je tu. Reka žute tečnosti, ja ga zovem žuto zlato, je krenula. Mušterije nestrpljivo očekuju. Eto, uglavnom to je to. Dobili smo nešto oko 84 kilograma tog dana čistog meda. I evo vidite, Juhor, naša kompanija, je spremna da udovolji zahtevima svih mušterija. Molim vas, preporučite nas i u planu imamo, kao što rekoh, 1000 košnica i nemojte biti iznenađeni ako otvorimo predstavništvo ništa manje nego ispod Golden Dahla.
naša lozinka glasi: probajte med s ove strane mora i jedite med samo od juhora. I na kraju još jednom pozdrav, imajte sladak dan, živi bili.